Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silin sangpuya Mizoram Legislative Assembly pariat na thutkhom tum som pakhatna budget sonchu ni zan khan Speaker pur lorin lena sailawin tiamchin omlovin atitop G20 hnoisum dona lam hoin mu khom na business entry Mizoram in athlen tura theang to ka tha ani bo sei thu Chief Minister Puzoram thangan soi G20 Foreign Ministers meeting chu voile na tu khenu delia nei ani don Union Health Ministry chon State Union Territory chen khata kholum taklo thleng the wanga inraling turin hriatirna atisuak Mizoram Legislative Assembly pariatna thutkhom tumsom pakhatna budget session chu nizan khan speaker pulalrina sailovin tiamchin omlovin ati top session top ni house sunga zona police hanani minister pathumta demand pass ani ba ka sarkar kumliam ta sarkar sumidelona pushukna turle kumthara sarkar summan torwa man budget sum da te man phalna bil te pasani nimena minister demand ngai to ho te chu minister purobado moi roit en call sport and new services department sum cheng vibels somni panga no somthum pasari sing ni sangthum tourism department sum cheng vibels som pakhat no somthum police sing khat sangruk information and communications technology cheng vibels hanga no sari singthum sanga awain cheng vibels samli pakhat no somsari pare sing sari sang sari te Minister Pusilrin sang and call agriculture department sum mantur cheng vibels za somsari no somni police sing ni sanga Corporation Department cheng webel som progno somnga pakwa sing ni sangkwa Irrigation and Water Resources Department sumamo cheng webel somret pakwa no somli pakwa sing ni sang ni awain cheng webel chani somsri progno somthum pani sing seri sang rugle Chief Minister Puzoram thang and call Legislative Assembly sumamo cheng webel somli pani no somthum pakwa sing ko sang seri Governor cheng no somthum singruk Council of Ministers cheng webel sari no som pathum sing kha sangriat Vigilance cheng webel saruk no somruk singa sangkhat Finance Department cheng webel se sangthum zathum somni pali no somseri pali sing seri sangkwa Secretariat Administration cheng webel se za somni panga no somli pakwa sing ni sangkwa Planning and Program Implementation Department cheng webel somkwa pathum no sompaseri sing ni sangkhat General Administration Department cheng webel somkwa pathum no somli pakwa sing ko sangthum Horticulture Department cheng webel se za pali no somli panga sing ni sangriat Public Works Department sum cheng webel zanga somko pakhat no som pasari sing ko sang ni awaim cheng webel sangli zathum somret pariat no somko pariat singruk sangriat ten ni up minister te demand hi soihawani nuwa pass ani zan khadria ka lungle zin Union Minister of State for Tribal Affairs Renuka Singh Saruta in Nimin Khan Social Welfare and Tribal Affairs Department and call Lunglei Chan Mari Vocational Training Center Lunglei Chan Mari miatlo zirlai ti chu enge anzir chan ti te anzirlai an zo huna enge ti antum ti tele anzirna harsatna anto kem ti te azota puan thrui kholin puan a thrui chin ve ani he huna hian kutem tiam thil sang sang puan thrui electronics beauty parlor le hotel management zenate oma zirlai ta hian thakhata stipend cheng za sari andong thin ani Union Minister hian Lunglei Civil Hospital potlo in Medical Superintendent Dr. S.R. Ngur Chamlena CMO Dr. K.C. Lianele Antho Pui Dr. Lenar Sten Alo Dong Songa Union Minister hian now in a ward SDU le ICU no pang ward le blood bank te atlo atil she du te thok tu ten an lo shrila hemin hu hian BJP office atlo le ani Minister chon zingkara theiriat tang to in ahmun chu nomati thule borok thengnim tak chu nun tinom tu tak ani thua soya Union Minister in third NH Assam Rifle Camp pa chosuna fa ka hemin hu hian Eglavia Model Residential School puk pemi to in zirlai le zirti tu tenen anin koma hemin hu hian Komzol Airport atangin Aizawl pan ani Union Minister in lunglei atanga leng pui tum athlen hian Minister Pulolin oman lo hmuakin anin koma Ministry of Tribal Affairs noya malana kalmek te soidunin engineer in oma chuan Mizoram mo sang te Union Minister hi alo shil ani G20 noesum dona lam hoin mu khomna business 20 B20 Mizoram in athlen tura theyang to ka tha anin bo sai thu Chief Minister Puzoram thangana soi Nimin Singh Khan Chief Minister Office Conference Hall at Chanchinthar mi te komin Chief Minister chuan Mizoram in athlen tur B20 program chu sarkar a fongchel tu poimo ba ka sum dona lama ho tulen tak tak te ako khom dona hei hian thut khom hlok tak athlen be sei om ati up Mizoram in theina anei tele athil hlu te ba ka khwalzin hip tak state ani na chu pon nammi te tan sum pe punarem chang ani zia lo phola narem chang ani don thua soini Chief Minister chuan ramsom pasri tangin mi khwal poimo anon kal don thua soya
naktuk maya B20 conference ne tura urban planning infrastructure mau sumdom bulchanna handloom and handicraft nursing le paramedics multilateral business partnership ne theina turlam anthupui berdon ti chief minister chuan asoi chief minister chuan mikwa local te hian B20 conference tu chia chapchar ko nei tur chu an man ve don thu soya antel ve thine tur inbox na po kalpui ni thu soi ani chief minister chuan prime minister home minister external affairs minister commerce and industry minister le minister sang te chunga mizoram ngen na ti hotlinga B20 conference ano don tir ve wangin lom thu soya Mizoram G20 core team le G20 subcommittee ayo in G20 chief coordinator Puhar Savardan Shingla chunga lom thu asoya Mizoram lo inbox na tura aron kai shuna lom thu so in mikhwal pe mo tak tak local tur chunga po a lom thu le Mizoram chon du thu sama mikhwal thena tur masona rural tha ane to lo thu le anma ani lo thleng tur the to pero an chu thu soi ani self help group sang ten until the so an pho chona hun ni thum o tur DAY NULM festival te vo chu nimin khan champhai ser chip kolasib le sia ha te hon ani champhai chon DAY NULM festival hi DC pujem lalin sanan hongin din daya antyodaya yojna national urban livelihood mission noya hian mi male pol ho ta na ham thana sang sarkar la puna ro mana heng ro man na sang te hi mi male pol ho ten an chho tang ka le zol thenan scheme kalphung te inzirtir ul ka nga ya hemi noya hian na thok tu te ku chuak luthiama aderal na konga mala pui thawa ngai ni ati champhai DAY NULM festival a hian dor somnga chuanga self help group le mi malten until the so sang an zor choka mi puin an luthiam view ti champhai all India correspondent chun soi sersi pa po DAY NULM kalkanga ham thana dong to te ta na exhibition fair le street food festival bo se dor somni pani honani a hengzinga som pasari te chu self help group ta ani a mimal ta panga omboka thiam nang de sang le ele in siam sang te po choni a endik tu ta na ruat MJ Sership District Sub Headquarters OML MHEP Sub Headquarters 10 stall tin te hi an endik nuwa until po chu de chumi puya dua piang te tan lei thein an honga heta ti thate hen exhibition kharni tura roman tun ka ni ngani khen loman semani ang kolasi papo borsa pujonal ti sangan kolasi benglai bazara district urban development office both site DAY NULM festival sangni somni pathum honga heuna hian DAY NULM kolasi noi self help group somthum pathum le self employment program kalkanga ezana bultan mekten an phalakna an pho chuak ani siha poni thum otur DAY NULM festival DRDO conference hall Aizawl DC pilanun moina honga sia ko pui chunga ko themthiam te thil siam la ei tur chi sang siam a ezong ten until siam te mi pui lei thein dor somlia an pho chuak ani Chanchinthar hi all India radio Aizawl tanga puan ani G20 foreign ministers meeting chu voile nak tu khia New Delhi ne ni don heun mang tur hemen barama tanga foreign minister te no thleng to a nimin khan Brazil foreign minister Mauro Vieira Mauritius Foreign Minister Alan Ganule International Labour Organization Sherpa Richard Mark Summons te anothenga ni mo khom chung hian External Affairs Minister Dr. Chanchinthar le ramayo alokal te hian tun lai thil theng sanga an ngai dan ne masona tur thil te an ngai to hodon ani Union Health Ministry chuan State le Union Territory then khata kholum taklo thleng theya wanga inraling turin hriatirna ape National Action Plan on Heat-Related Illness chungchanga Union Health Secretary Rajesh Bhushan chuan State Union Territory Health Department te chu kholuma wanga na sang thleng thei enkol turalo inraling turin le kha thona Vonatang hian National Program on Climate Change and Human Health NPCCHH noya ni tinin kholumin athlen na sang te endik na chu Integrated Health Information Platform hanga nei thinen don ti apuanga district na hen shetir na hilo thedara atu langa malolo tura hriatir ani bok Chanchinthar sarti topna na tlang pui Mizoram Legislative Assembly pariat na thutkhom tumsom pakhatna budget session chuni zan khan speaker pulal rilina sailovin tiamchin amlovin ti top G20 hnoisum donalam hoin mu khomna business entry Mizoram na thentura theyang to ka tha ani bo sei thu chief minister puzoram thangana soi G20 foreign ministers meeting chu voile nak tu khenu Delhi ani don Union Health Ministry chuan state le Union Territory then khata khulum taklo thleng thei awanga inraling tur hriatirna ati chuak chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani